गोयचे माजी मुख्यमंत्री आणि धुरंधर राजकारणी डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा हांचे 4 सप्टेंबर 2015 ह्या दिसा ते संवसाराक अंतरले। ते एक प्रसिद्ध सर्जनूय आशिल्ले। 5व्या गोंय विधानसभेचे सदस्य आणि प्रसिद्ध उद्योगपती श्री अनिल साळगांवकर हे 1 जानेवारी 2016 रोजी संवसाराक अंतरले। एक प्रसिद्ध उद्योगपती श्री विश्वासराव धेंपो हांकां 31 सप्टेंबर 2015 ह्या दिसा मृत्यू आयलो। The philosophy of Dr. Wilfred D'Souza was to maintain Goan identity. It is for this that I considered him, like many others, as a mentor. It was the philosophy of his mentor also, Dr. Jack Sequeira, which is why Goa is today having a distinct identity of its own, and we are in the 50th year of we are going to get into the 50th year of the opinion poll. Speaker sir, Dr. Wilfred D'Souza, an eminent surgeon and a statesman, Chief Minister गोयचो जालो, Deputy Chief Minister आणि कितलेच फावटी Health Minister आणि Tourism Minister. All the times he was always in the government. He has fought for the common people. आणि खरोखरच प्रत्येक विशयाचेर त्यांचो जो ज्ञान आसलो, जो ताका त्यांची जी स्टडी आसली, केन्नाच कित्याक कितें उलोवप ना आणि सगळे सभाघरांतले मेंबर उलयता आसतना ओग्गी आयकप आणि गरज पडल्यारच उबी रावप आणि प्रामुख्यान मुद्द्याचेर उलोवप अश्यो खुबश्यो गजाली तेंचे कडच्यान शिकपाच्यो अश्यो आमकां अनेक मेळ्ळात। डॉक्टर विली सभापती महोदय हे एक धुरंधर, चाणाक्ष, अतिशय चलाक आणि बदलत्या परिस्थितीचा अचूक वेध घेणारे असे राजकारणी होते। त्यांनी राजकारण स्वतःच्या स्वार्थासाठी कधी केलं नाही, पण हे राजकारण करत असताना अनेक वेळा त्यांनी अत्यंत कुटील आणि वेगवेगळे असे डावपेचही टाकले आणि ते डावपेच यशस्वी होऊ शकतात हे त्यांनी दाखवून दिलं। डॉक्टर विली एक धोरणी होते, मुत्सद्दी होते, ते फार शिकलेले होते, उच्च शिक्षित होते। I'll talk about Dr. Wilfred D'Souza, a man who had great substance and a man who in the assembly was always there in the forefront. जे इश्यू गोंयकारांक लागताय, जे इश्यू बारीक एक सामान्य मनशाक लागतात, हे इश्यू घेवपाक सदां फुडें आसलो।